आदिशेष अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया आदिशेष आदिशेष अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदई मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदई मागता आम्ही आदि कालान नमगून आईले 18 पेंटेचे जन आदि कालान नमगून आईले 18 पेंटेचे जन नागसन्निधी दर्शन दोष दुरित निवारण नागसन्निधी दर्शन दोष दुरित निवारण आदिशेष आदिशेष अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा अति सुंदर नयन मनोहर अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव गावू गावा दक्कूनु लोक येता धावनु 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 गावू गावा दक्कूनु लोक येता धावनु 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 भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन मनोबल दिवनु रक्ता रक्ता मनोबल दिवनु रक्ता देव भद्र नरसिंह देव भद्र नरसिंह आदिशेष आदिशेष अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा आदिशेष अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया आदिशेष अनंता विशेष अनंता विशेष अनंता अनंता अनंता